bahaye ikaze nanone tugiye kwiga iri somo. None uyu munsi nabazaniye isomo ryo gusetinga gusa. Setting, uburyo wasetinga. Hari abantu bansabye kubigisha uburyo wasetinga baze cyangwa se amajwi yo guhimbaza, amajwi y'igisirimba. Ubwo urumva ni stage ndetse na solid guitar. Abantu basabye kugira ngo mbere ku buryo bisetinga rero bikavuga neza. Akereka mbere no mere kuri stage. Murabona ino light so begereza kugira ngo bayirebe neza. Ku bantu bakoresha piano y'1,500 bitatu. Iyi ni light ya main niyo kandaho. Hanyuma urabona hano muri screen dufitemo stage. Iyo mirongo muze kuyihanganira iri muri piano, ni piano niko kabazi bite. Murabona stage ni icyo ukora, iryo ni ijwi rya mbere nyine rya main rya stage. Uraza ukaza hano kuri sound creator. Murayibona sound creator hano, ugakandaho, kongera ukaza muri screen yawe. Urabona neza volume ahantu igeze, muri iyi munyine ubwo ndavuga volume ya touch ses. Murayibona ahantu igeze kuri 75. Turayibona neza, kazamuka kuri iyi tab yo hejuru, ugakanda next, kongera next bwa kabiri. None murebe hano hari ama filter arimo hano, hari bright. Murabibona ahantu iri bright, iyo ni stage mbabwira. Iyi ni bright mubona. Harmony ngiye ahantu iri, cyangwa murabibona ukuntu stage setinzwe. Kongera ugakora next. Wamara gukora next, ukongera ukabona hano, ukagaruka muri screen yawe. Reba aya ma reverbs aya ngaya, reverb depth haba ari muri 0. Uyishyira muri 0 kugira ngo itirangire. Urumva reka wenda nyishyiremo nizamure mwumve ukuntu bivuga. Urumva iravuga ryirangira mu kuntu. None reka bere ku buryo uhita uyakuramo yose uyamaramo. Aka ka DSP aka nako kakagera off, ukagera off. Numva kuno stage yacu ivuga. Murayumva stage yacu. Reka tujye kuri second part. Twagiye noneho kuri light 2. Light 2 abansabye nyine kubereka uburyo dusettingamo solid guitar kugira ngo ivuge neza. Kandaho urabona solid guitar yacu, reka tuyishake aho twayisetinze. Murayibona hano solid guitar, murayibona neza. Nayo uraza ugaca kuri sound creator bisanzwe. Ngiyi amara gucaho bakwereka nyine volume yayo bisanzwe. Murabona ahantu igeze volume yayo. Murayibona neza ahantu igeze. Touch ses ngiye ahantu iri. Icyo dukora ni turatambika nyine. Noneho kuri ya ntuza ya cyacumba twasanze ama bright n'ama harmony, icyo dukora tuzamura ino depth iyi. Urabona ahantu iri ku 10. Hanyuma tukongera tugatambika. Naho usanga harimo ama reverbs, usanga arimo. Urumva ukuntu ivuga kwa ko harimo ama reverbs. Muyango murayumva ukuntu ivuga. Noneho uraza icyo ukora ukuramo aya ma reverbs nayo. Amara kuyakuramo, urumva noneho solid guitar yacu uburyo ivuga.
ndakekamo murabyumva. Murayumva uburyo ivuga. Murayumva iyo ni solid guitar. Noneho twagiye kuri base. Base yacu rero tuyisanga hano kuri left. Aha. Hano kuri left ukaza ukayibona ngiyi. Ushaka base yitwa gutya. Iyi niyo ngiye nkunda gukoresha. Side base. Ugaca kuri sound creator bisanzwe. Kayikandaho kaza dore volume yayo ngiyi. Ngiye aho igeze kayizamura aho ushaka wenda simbizi. Kugira ngo murayumva. Iyo ni base none reka nkwereke uburyo uyisetting. Reba volume yayo reba ahantu iri. Urayibona. Aha, touch sense yayo ngiyi. Left nyine aho ngaho igomba kuba iri muri 0. Ka mono ngaka nyine karimo muranoho kageze. Imibare yayo ngiyi yigeze. Aha, ugatambika. Bright, wayibonye bright ahantu igeze 59. Iyi ni bright. Aho ni kuri base. Bright murayibona. Noneho depth ngiyi igeze kuri 20. Ayibonye. Nibyo ngibyo nta bindi ukora kuri base. Kamashyiremo agasebeni gatoya noneho twumve. Mwayibonye iyo ni setting mwansabye rwose nuko nguko uyikora. Setting ya gitari, setting ya stage isanzwe, setting ya base isanzwe, nuko nguko uyikora rwose. Stage mwakoze kumurikirana. Nta zindi setting zirenze nizo ngizo. Uko wayikora kose yakuryohera. Tutaha tuzabategurira kasiro kugira ngo dukomeze dukore. Imana ibamugisha rero, mukomeze musharinge, mukore subscribe. Naho utaha tuzasubira. Imana ibamugisha.